Рус işgalcileri Жебенің 4 тарafından saldırmağa тырыша. Украина баштабында білдіргенлеріне көре ең sıcak çatışmalar Лиман, Бахмут, Авдеевка ve Новопавлевка istikametlerinde devam ете. Düşman gece kunduz Donetsk vilayetine saldıra. Бахмутның bir tarafına baskı yapa. Anda çatışmalar Erkoy ve kasaba için kete. Endi bir yıldan beri Rus işgalcileri yerle bir etken Marinka'nı işgal etip olamay. Daha bir sıcak nokta olgan Авдеевка ve Вугледарны Україна аскерлері қараманжы тута. До одного з місцевих моргів Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська. Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та 1 інший важливий об'єкт противника. Аш суф ихтиячлары olgan Erшейні Қырым татарлар қанунсызca tutulganlarga yolladılar. Keçken hafta Kutlevi tutuklamаlarдан sonra Қырым татарлар Ахмезжит ve Кезлев izolatorunda bulunalar. İnsanlar işgalcilerinin olarga Қырым tatarlarını desteklemege yasaklamak istegenlerini açıqlı. Ama Kennedy bu olarını toxtatmayacak dep qayd eteler. У нас Джимат реагирует на это, то есть обратное взаимное, так скажем, чувство, да, то есть когда есть люди, которые за народ пытаются что-то сказать, слово несправедливости остановить, и несмотря на то, что их преследуют, сажают, да, люди откликаются. Кто-то читает дуа, кто-то пытается помочь передачками, кто-то участвует, как вот наши братья, да. Народ должен быть сплоченным, и мы как бы со своей стороны тоже показываем эту сплоченность. Призываю вас тоже быть сплоченными вместе со своим народом. Иншаллах, бирликте кувет. Не оставайтесь в стороне, насколько можете, поддерживайте, да, своих братьев и единоверцев. Малым olğаны кебі keçken hafta işgalciler Қырым татарларны Бофтен yerде tuttu. Киев район mahkemesinin neticelerini dinlemege kelgen 33 Қырым tatarını tutup yerli polis bölüklerini alıp kettiler. Olarının episi keçenleri Jankoy'de tutulgan Қырым tatarlarını desteklemek için mahkeme binası yanına toplaşkan edi. Advokatlarının aytkanına göre protokollarda Қырым tatarlarını milletke tayanıp tuttular. Neticede 27 kişiге 10 günden 15 günge kadar apis cezası hukumu çıkarıldı. Sağatlığı olgan Rustem Umerovga ise 20.000 para cezası verildi. Ayvanlarını hırsızladı, endi propagandistlerinin o günde maqtanıp işgalcilerini savuna. İşgalci Oleg Zubkov Taygan Parkında hırsızlangan ayuvlarını ve aslanlarını gösterip ekskursiyalar keçire. Olarını o keçenlere Mariupol ve Donetsk'ten getirdi. Rus işgalci propagandacılarının beraber yürüp olarga sanki dersin 9 aslanını ve 5 ayuvını kurtarganını tarif etem. Я пытаюсь остановить контакт с львом, прибывшим из Мариупольского зоопарка. И у меня понемножку это получается. На все, безусловно, нужно время. Mariupol ve Donbas ayvan bahçalarını zor ve zavallı alğa kim bırakanı akta Zubkov bir laf aytmay. Mariupol ve Donetsk ayvan bahçalarının reisi bularının telekameralarga aytılacak şey olmaganını bildirem. Эти директора, ну в данном случае вот Геннадий Борисович, он просто уже разуверился во всем. Он ни во что не верит. Он ни во что не верит, он говорит, у меня вообще мысли, говорит, взять бульдозер, все сравнять с лица земли, потому что один раз умереть, да. Да, один раз, чтобы покончить с этим, потому что, говорит, 8 лет это просто ад, мука, вот, и планомерное такое вот уничтожение его дела жизни идет.
Зубков ижғаджы акимиетні мақтамаға да ұнытмады. Оның ижғаджы рейсі Сергей Аксеновны Зубков көклерге көтере, құсусан Аписхадиден чыққан соңра мақтамаға да чоқ башлады. Шымды иханетші айванларны чықармаға кемін ярдым еткеніні аңлата. Олар сырасында Херсон вилаятының гауляйтері Владимир Сальда ве Запорожье вилаяты гауляйтерінің муавины Андрей Козенко. Ижғалден Эвель о Қырымның баш назер муавины еді. Шымды исе Қырымның сөзде Рус жемиетінің елбасшысы олам. Блокпостов очень много. И эта машина сопровождения сняла с нас все вопросы. Мы находились на связи с Андреем Дмитриевичем Козенко, постоянный, который обеспечил вот эту охрану и сопровождение и быстро объяснял военным, что это спецгруз, спецразрешение, что это делается при поддержке как главы Республики Крым, так и губернаторов тех областей, через которые мы ехали. Олег Зубков айванларының да чықарылacağını айта. Каска Ялта айван бақчасы ве Тайган Сафари паркы рейсі тәжірибелі айван хырсызыдыр. Олег Зубков ижғал етілген Донбасс турнесінден Эвель Херсон вилаятіне де келген еді. Анда ол заваллы рақунны хырсызлап ижғал етілген Қырымға алып кеткен еді. Созды Қырым музейінің талаплары эсассыз экспонатлар Киевге қайтарылмалы. Бұақта Украина баш прокурорының Филимен Юқары махкемесіне йолаған мектубінде айтылан. О қабыл етілген қарарының сақланылмасыны ве экспонатларының Киевге қайтарылмасыны тавсие етем. Баш прокурорының хулясалары садыжы бір тавсиедір. Юқары махкеме есе сонки қарарны бережек. Амма эксиретнен %95% олар скиф алтыны давасында Украинаның менфаатыны қорчылаған адвокатлар dinleyiler. Bu себептен олар ғалебе қазанacaklarına ve алтынлар Киевге қайтacağına işana. Қырым алтынының ақыбеті 15 сентябрьде белгіленecek. O vaqt Felemenk'nin yukarı mahkemesi Қырым muzeylerinin şikayetlerini көзден keçirip sonki kararını seslendirecektir. İşgalci muzey idarecileri da 2 yıl evvelsi Amsterdam mahkemesinin bütün altınlarını Ukraynaga teslim etilmesi kararını şikayet etti. Malum olğanı gibi söz 9 yıldan beri Felemenk'te bulungan Ukrayna fondunun 565 eksponatı aqta ketті. Eksretnen bu 10 milyon евро fiyatında olğan alitlerdir. Kolleksiyаны da işgalden evvel çetilge çıkargan ediler. Sıcak Ukrayin borşı ya da Kırım Tatar pilavı bu ve da birçok yemeklerini aşağı yukarı basında pişirmegen mümkün. Bu leyha Kırım Refah Fondu'nun Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Musulmanları Dini İdaresi'nin teşebbüsüyle omurga geçirildi. Yukarı bası içinde mutfak ve çalışması için generator mevcut. Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov'nun aytkanına göre bu araba Rus işgalinden kurtarılgan şehir ve koy kasabalarda peyda olacak. Він абсолютно готовий зараз до праці, але ще раз він буде, обладнання буде ще раз протестовано. І я думаю, що через 2 тижні ми вже побачимо цю кухню, здається, в Херсоні і найближчих до звільненого Херсону населених пунктах України. Bu kıbıleyxanı omurga keçirmege Türkiye'nin Hayriye Fondu İHA yardımcı oldu. Olar çoktan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin işbirlik içerisinde buluna ve Ukraynililerini işgal şartlarında desteklemege tırışalar. Фури гуманітарної допомоги, які потім розподіляли по потребам на базі координаційного центру Меджлісу кримськотатарського народу. Було передано, якщо не помиляюся, 4 фури саме з таким гуманітарним вантажем. Це були продуктові набори і побутова хімія, усе інше. Sıcak aş ve içeceklerge yangi işgalden kurtarılgan bölgelerde yaşagan insanların ihtiyacı var. Çünkü özlerinden sonra Rus işgalcileri viran etilgen şehirlerini ve yakılgan topraklarını bırakı. Tahminlerge göre böyle aş evi yukarı bası 15.000'ge yakın insanını yemekten teminley bilem. Viran etilgen binalarının duvarlarında sokak sanatı, İtalyalı ressam TV Boy Kiev vilayeti Bucha ve Irpin şehirlerinde grafitiler resim etti. Geçken bahar bu yerler Rusya'nın harbi cinayet ve kutlevi katliam yerlerinin timsali oldu. TV Boy'un resimi 1. Bucha yerleşura binasında peyda oldu. Nefbetteki resim Irpin'de yerleşken medeniyet evinin duvarlarında resim etildi. İtalyalı sanatçı dostlarını, ressamlarını, siyasetçilerini ve sportçularını Ukraynaga destek etmege çağırdı.